Баарыңыздарга салам, анда сабакты бүгүнкү сабак баштай берели. Бүгүн сиздер менен баягыда айткандай эле seasons, жыл мезгилдери жөнүндө сүйлөшөбүз, темасы autumn, күз болмокчу. Күздүн келгенине мына 3 жумадын жүзү болуп калыптыр. Убакыт аябай батууда, time is flying. Интернет жакшы тартпайт деп окшойт ошол чынаргүл. Себеби аябай кеч жооп берип атасыз, бирок эч нерсе эмес. Мындай угушуңузча жоопторду даярдап, жазуу форматында окутууга жөнөтө берсеңиздер да болот, Бирок тилекке каршы мен эки учурда презентация менен ачып жетишпегендиктен сабактан кийин карашым мүмкүн жоопторду, Okay, let's go. A colorful autumn landscape with falling leaves дейт. Жалбырактар түшкөн түстүү күзгү пейзаж дейт. Күз мезгилин жактыргандар мүмкүн араңыздарда бар, Бишкек, негизи Кыргызстан күз мезгилинде аябай кош, талдырактардын баары саргайып, өзүнчө мындай атмосфера болуп калат го. Азыр ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Бирок ага чейинки менин алгачкы суроом мындай болмокчу. What is your favorite season of the year and why? дейт. Мага бул суроону окуп жана которуп бергенге Саида Маликова жардам берсин. Саида, сүйлөгөн мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Экранда турган суроону окуп туруп, аста жардам сөздөр менен которуп коюңуз. Let's go. Okay. Hello everyone. What's your favorite season of the year and why? Силердин жакшы көргөн сезону мезгилиңер кайсы жана эмне үчүн? Окей, азаматсыз. Анда шарт эле жооп берип баштай берсеңиз болот, ооба? You can answer right away. And my favorite season is spring because Okay, very nice. yeah. Because it is every year so бардыгы жапжашыл деген. Everything is green. Everything is green. And my birthday in spring. Your birthday is in spring. Which month is it? Is it April, March? April. April. Oh, very nice. Okay, good. 23rd of April. Yeah. Oh, very nice. 22nd of April is my father's birthday. Oh. Very nice, Saida. Thank you. Good job. Азамат. Кеттик анда Саидага окшоп жоопторуңузду берели. Бирден азыр аттарыңыздарды айтып чакырган сайын же жоопторуңузду даярдап, ким даяр болсо сүйлөп баштай берсеңиздер болот. Анан эгерде жоопту түзгөн оор болуп атса, экрандагы шаблонду карап түшсөңүздөр болот, Могул жерден my favorite season is деген түбү этиши из менен коюлган сүйлөп. Менин сүйүктүү жыл мезгилим бул, анткени жазында, күзүндө же билбейм, сүйүктүү мезгилиңизде аба ырайы жылуу суук, анан дагы мындай бирдекелер болот же менин туулган күнүм ошол мезгилде деп айтсаңыздар болот, Алдыдагы сөздөр сиздерге жардам берсин. Баса бул жерде бир айта кетчү нерсе, жыл мезгилдерин которуштар астында жазылып, анан autumn дегендин дагы бир синоними бар. Күздүнчү англис тилинде, британдык англис тилинде күздү биз autumn деп айтсак, америкалык англис тилинде күздү fall деп айтып коюшат. Fall'ду деле колдонсоңуздар түшүнөт элдер, бирок көбүнчөсүн autumn'ду колдонобуз да, ошон үчүн fall'ду билбешиңиздер мүмкүн. Экөөнтен колдоно берсе болот. Кеттик анда, жоопторуңуздарды угалы. Now, let's listen to Тунук. Тунук, what's your favorite season? Сүйүктүү жыл мезгилиңиз кайсы? Тунук? Okay, Тунук, can you speak? Let's go. My favorite season is spring because it's not cold and not hot, and also it's my birthday. Your birthday too. When is your birthday, Тунук? Туулган күнүңүз качан? Тунук сизде аябай катуу шамал болот деп окшойт. Бизде сизди жакшы укмай атабыз. Бирок 1st of March. 21st of March. Okay. Thank you, Тунук. Thank you very much. Азаматсыз. Жооңуз аябай так болду. Биз сизди жакшы эле уктук. Бирок аябай шамал болот деп фондо. Ошон үчүн микрофонду өчүрүп туруңуз, Бирок биз сизди уктук, Азаматсыз. Thank you. Very nice. Good job. Кеттик. Шаркүл, сизди угалы. Let's go. What's your favorite season? My favorite season is autumn and summer. Autumn and summer. Why? Yes, autumn is
especially popular times because it's so beautiful outside and weather is warm. I like warm weather. And another, I күзүндө деген In autumn. in autumn I get photos by photography. Very nice. Okay. Because around nature is very Beautiful. beautiful. Yes. Very nice. Good. Very interesting, Sharkul. Good job. Azamats. Thank you. Now let's listen to Medina. Medina, microphone off school. Okay. What's your favorite season? Let's go. My favorite seasons is summer or spring because it is warm and in the summer it will be my birthday. Very nice. Election, Okay. and I will go to school and go to Sanko. Very nice. Good job. Okay. Now let's see. Jika, let's go. What's your favorite season? Now autumn seasons, and my favorite seasons is autumn and summer because Autumn it's and summer. yes, because it's warm and cold, and in the garden has vegetables and fruits. Okay, We can eat different autumns or different vegetables and fruits. Yeah, And everything is ripe, right? Everything is ripe. Бардығы бышқан уақыт. Ripe деген, ошо бышқан дегенди билдирет. Yes, everything ripe. R-I-P-E. Everything Yes, ripe. I like it. And also I like summer, and because we can swimming. And of course, we can swim, we can travel holiday, everywhere. Yes, very nice. Тура. Thank you, Jika. That was very informative. Азаматсыз жакшы. Сонун айтып бердиңиз. Good. Now, let's listen to Amina. Amina, сүйүктүү жыл мезгилиңиз кайсы? Let's go. Amina, сүйлөөгө мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Окей, Амина, эгерде мүмкүнчүлүк пайда болсо, микрофонду жандырып сүйлөп баштай бериңиз. Биз сизге чейин Айканы уктуралы. Айка, let's go. What's your favorite season? Hello, by the way. Hi. Aika, hello. All right. Well, Aika is busy, I guess. It's fine. It's okay. Let's go. ABC Murzaim, Murzaim, let's go. Let's to you. Hello, everyone. Hi. Hi. It's my first lesson. Oh, it's your favorite lesson. Thanks. No, it's my. Today is my first lesson. Today it's your first lesson. Okay, yeah. I thought favorite. Бул мен сүйүктүү сабагым деп укпадым, мен ошого жыр коюп атайын да. Okay. Okay, it's fine. So my favorite season is autumn because it's beautiful, warm, and rain. Not rainy. Cold. Rainy. Rainy, yes. And I can take beautiful photos. And I like in autumn make picnic in the park with my family. Wow. Yes. And very nice. My birthday is in autumn. In November. Of course, your birthday is in autumn. Okay. Which date is your birthday? 8th November. 8th of November. Wow. Surprising. My little brother's birthday is on 8th of November. Very nice. So you are a Scorpio, right? Do you believe in astrology?
Scorpio. No. Scorpio. No. Yes, No, I am you don't Scorpion, believe but in it. I don't believe astronomy. In astrology. In Okay. astrology. Yeah, me too. But like, there are lots of legends and it's very popular. I thought maybe you believe. Good, Murzayim. Very nice. This is your first lesson. Congratulations on joining our talking club. Yes, and I I hope like you're gonna it. join more regular. Oh, I'm so glad Thank that you like it. Huh? So welcome to our talking club. And by the And way, your English is amazing. can you Very nice. please something information after Sure. lesson? Yes. Of course, yeah, you can stay and ask any questions. Other than Thank you. Thank you. Okay, Mirzaim, nice to meet you. Who else do we hear here? Bizde Samibekova ended. Let's go. Hello. Nistan, давай. Nistan, hello. Let's talk about your favorite season. Let's go. Nistan? Okay, well, Nistan is busy, I guess. Nistan talk. Let's talk to Azamat. Azamat, let's go. What's your favorite season? My favorite season is also spring. Very nice. Why? Because life beginning from spring and everything around us start to blooming. Start to bloom. Yeah, start to bloom, and so it's very nice and very beautiful. Okay, it's very nice and beautiful. By getting warm and warm. Weather gets warm. Very much. You like it? Yeah, well, I agree with you. I also like spring. But let's ask about your birthday. So people usually like the season in which they are born. When were you born? I was born in winter. In winter. You don't like winter though? Yes. Okay. It's so when cold. Is your birthday? It is cold. When is your birthday? 20th of February. 20th of February. 20, Yes. 20 yes, деп баягына 20 yes е менен to h'ти кошкоз 20 болгон. Okay. Very nice. Okay. Thank you, Азамат. Азамат. Жакшы. Ой, Азамат издеп. Менде бул мугалимдик привычка, дайыма айтып турам, ошон үчүн кечирим сурайм. All right, let's go. Бардыгыңыздардан сураптырмын. Айка, hello. Кайран микрофон жандырдыңыз. Hello, how are you? Oh, I'm fine, thanks. Yeah. What about what's your favorite season? Question? Yeah. I'm not capricious. I find everything beautiful, buzzing people and season. But I think autumn is so beautiful because in trees we have leaves on the tree, not красивые листья. I love winter because I love winter because we have white snow and beautiful nature. Summer, I always like summer because in summer always hot and we have summer holidays. Oh yes, of course. I always like spring because nature is wake up maybe. Nature's waking up from the dream, right? But I always like winter because in winter I have my parents, and brother's birthday in summer or in winter maybe. In winter. So you have whole winter is a season of holidays for you. New Year, parents' birthdays, your birthday, and brother's birthday. Wow, amazing. My birthday in 20th of February. My mom's birthday in 6th of. 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 6th
Wow, very nice. That's very interesting. Good. Thank you, Ayga. Good job. Азаматсыз. Yeah. Шынайда қызық екен, қышты жақсы көргенге себептеріңіз толтыр екен. You've got a lot of reasons to love winter. Very nice. Okay, we have Omar here. Omar, hello. Hello. Hi. How are you? Can you tell about yourself first, please? Let's get to know you, and then let's find out what's your favorite season is. Өзіңіз жөнінде біраз Tell айтып me. кетіңіз, сүйікті жыл мезгіліңіз жөнінде де алайық. My name is Umar. From Okay, Italy. very good. I'm studying Where are in you from? University Kuwait. I'm from Very Naryn. good. I'm from Very Naryn. nice. I live in Bishkek now. I am Very good. 18 years old. I am 18 Very years nice. old. That's all. Good. Well, Umar, nice to meet you. Tanışkanlıkla başlıyoruz. My name is Mona. Me too. So I'm Okutool English teacher, one of the Okutool English teachers. And yeah, today we're talking about our favorite seasons. Сүйікті жыл мезгілдері жөнінде сөйлесіп жатырмыз, yeah? So what Okay. is your favorite season? Сүйікті жыл мезгіліңіз қайсы? My favorite season is autumn because it's Autumn? very warm and Very warm. and start study. Oh, school starts, right? School Оқу start, başladı. university start, Yeah. and In English, you can say when you біз қырғыз тілінде мысалы оқу башталады дегенде оқуға университет, колледждің бәрі кіреді ғой, мектеп. Англис тілінде school starts десеңіз, school деп барлығын қоспай төреді оқу дегенде. Университет, колледжінде күніміз барлашыда ошон үчүн school starts десеңіз оқу башталады болот. Let's go. okay, thank you. Улантырыңыз. And start school study, and I meet my friends, group mates, Yeah. and we go and we make a picnic. You make a picnic. Good. And we go to anywhere cinema and together. You And, hang out together. Hang out together. Кыдырып, гулять этеп иштеген үчүн. And my second favorite season is spring. Okay, very nice. Because Why? it's have my birthday, and it's also warm. Grow with flowers. Flowers grow. Гүлдөр Flowers grow. өсөт, этишти тура коебуз. Very nice. When is your birthday, Omar? My birthday 18th April. 18th of April. 18th of April. Very good. Good job. Азаматсыз, жакшы. Anything else, David? That's it? That's all. That's it, right? Good, Omar. Very nice, Omar. Англис тіліңіз аябай сонкен, азаматсыз. Where did you learn English? Қаяқтан үйрендіңіз англис тілін? I start University Kuwait. That year is your first, right? 18'dekensиz. Быйыл биринчи курс ба? Is it your first year? No, экинчи курс. Two. Oh, second year. Second course. Second year. Good. Very nice. So you learn English in university. Yes. Very nice. Good job. Then you have good teachers in university. You have to go and say thank you, okay? Because this is a nice result. Your speaking is nice. Сүйлөңүз аябай жакшы экен. Дагы үйрөнсө болот албетте, бирок азырынча катасыз сүйлөгөнгө жетиштүү экенбиз. Very nice. Thank you very much. Good job. You're welcome. Okay. Now, who I haven't asked yet? Дагы кимден сурай элекмин? Адилет, let's go. My favorite season is spring. Oh, very nice. Why? In spring, weather is getting too warmer. Weather is getting warmer. Very nice. In spring, I like rainy day. Rainy days. Clearly Rainy sunny days. day. Жамырлуу күндөрбү? Ооба. Okay. Go on. Улантырыңыз. And clearly sunny day. Sunny days. Yes. Okay. That's all.
Yep, thank you. Good job, Adileta. When is your birthday? Let's бардығынан сұрау сізден де сұрайды. Туған күніңіз қашан? My birthday in summer, on August. Oh, your birthday is in summer, in August. Oh, it was recently, right? Very good. And you don't like summer? Yes, I like second my favorite season. Second favorite. Okay. Yes. Second favorite season is summer. All right. Very nice. Thank you, Adilet. Good job. Also very nice speaking English. Тағы да жақсы сөйлеу англис жақсы. Good. Elnura, let's listen to you. Elnura, let's get to know you first. Бірінші biraz танышып алалы, анан сүйікті жыл мезгіліңіз жөнінде айтып улантып кетерміз. Can you talk, Elnura? Let's go. Hi. My name is Elnura. I'm from in Nice to meet you. I'm studying in university. Very nice. Okay. What's your major, Elnura? Қайсы кесіпті оқисыз? What's your major? In English teacher. English teacher. Very nice, Elnura. Good job. Азаматсыз. Сүйікті жыл мезгіліңіз қайсы? Улантып кетерсеңіз болады. What's your favorite season? It's fall. Autumn. It's fall. Why? Because not cold or not hot. And smart. Nature is orange and red. Anything else? Tағы? Weather is raining. Very good. So you said autumn has a very comfortable weather, right? What about your birthday? Do you have your birthday in autumn? My birthday in spring. Oh, your birthday is in spring? 19th April. Okay, very nice. 29th of April. 29 апрель. Okay, we've got a lot of people who were born in spring. Байқадыңыздар, бұға чейін сөйлеген студенттер төртеуіңіздер жазында тұрылып өтесіздер. Very nice. Okay, Elnura, thank you very much. Рахмат, азаматсыз. Thank you. Good. Now let's listen to Guli. Guli, hello. How are you? How's your day? Hello. Hi, Guli. We're listening to you. What else is there? Қандайсыз? Күніңіз қандай өтіп жатыр? My name is Gulnar. Сіздің атыңыз Гули деп жазылып тұрады екен, ошон үчүн кайталатам. Сизге Гулнар деп кайтылган жакшыраак ба? Же айтмак жок ба? Гули деп берсеңиз болот. Very nice. Okay, Guli. Where are you from, Guli? I'm from Osh. You're from Osh. Very nice. Okay. Now you can keep going. What's your favorite season? Сүйүктүү жыл мезгилиңиз кайсы? My favorite season is spring because it's warm. It's warm. Sunny. Yeah. Айлана жашыл дегенде кантип айтат? Everything is green. Everything is green. Yes, and also is it? Yes, мен артынан кайталабайсызбы? Everything is green. Мен 2 жолу ошон үчүн айттым да, сизди айтсын деп. Yes деп. Анда баарыбыз ошон тооба жок дей беребиз да. Let's go. Is Everything is and green. Жашыл. Green. Everything is very nice. And also, is it my birthday? Oh, it's your birthday. Okay. When is your birthday? Качан туулган күнүңүз? 17th May. 17th of May. 17th of May. Yes. Very nice. One more person who was born in spring. Жазында турган дагы бир киши. Very nice. Interesting. Good. Thank you, Guli. Азаматсыз. You're welcome. Good job. Very good. Now we have a student. Erki deyт. Erki, nice. Саламатсызбы? Hello.
Erkinay, hello, can you talk? Сөйлөгөнгө мүмкүнчүлүк барбы? Okay, yes, Erkinay is busy. It's okay. We're gonna talk to Rahima. Rahima, hello. Rahima, hi. Yes. Yeah, let's talk Hello, to you. everyone. Hi. Hi. My favorite season is summer because First it person is who likes warm. summer. What? No. I was just saying. Жайды жактырган биринчи адам сиз болдуңуз. Бүгүн сабакта бардыгы күз же жазды таңдап аткан болчу. Go on. Улантыңыз. Because vacation. Because it's a vacation, holidays. Демалыштар. Holidays. Very Yes. nice. Good. Anything And else? also people rest with family. To swim and we can Travel. To travel. Yes. And go to picnics. then I like summer. That's why I like summer. Ошон үчүн жайды жакшы көрөсүз. Yes. That's why деген ошондуктан болот. Дагы бир жолу. Ошондуктан мен жайды жакшы көрөм. That's why I like summer. Very nice. Азаматсыз Рахима, туура. Жакшы. Okay. Thank you. Рахмат. Кеттик эми Мединаны алгалы. Меди дейт. Hello. Hi. My name is Hi. Can you tell about yourself a little bit? Өзүңүз жөнүндө бир аз айтып бересизби? Жакшы угуп айтасыз бир аз. Hi. My name is Medina. At this time I am a student. Very good. My profession CL, computer linguist. Oh, very nice. I like autumn. You like autumn? Everything yellow. Everything is yellow. Weather in the sun, autumn, warm and rainy. Sometimes sunny and cloudy. Sometimes what? Кээде булуттуу, кээде Sunny. Sunny. Sometimes sunny, sometimes windy. Sometimes rainy. Жакшы, дагы. That's it, right? That's it. Бүттү дегенде that's it. That's all десеңиздер болот. Жооңуздардын аягында. Good. Very nice. All right. Меди, рахмат. Сонун жооп болду. Thank you. Okay. Калгандардан атыңыздарды айтты. Айта элек болсо, микрофонду жандырып эле шарт сүйлөп баштасаңыздар болот, Биз болсо андан ары кийинки суроого жыла берели. Баарыңыздардын сүйүктүү сезонуңуздар тууралуу сурадык. Албетте бүгүн биз көп жолу күз жөнүндө сүйлөшөбүз. Учурдагы сезон күз, албетте. Okay, let's talk about autumn. Күз жөнүндө бир аз сүйлөшөлү. Күзүндө дүйнө жүзү боюнча жана Кыргызстанда боло турган иш-чаралар бар, атайын майрамдар. Interesting events in autumn. Кандай күндөр бар экен карап алалы. 1st of September, school starts. 1-сентябрь, ызы чуу, элдин баары дордойдон сатып алып, мектеп башталат, Мектеп, окуу башталат, баарыбыз даярдык көрөбүз. Андан кийинки эле, келаткан понедельник болот, it's coming Monday, 23rd of September, Kyrgyz language day. Кыргыз тили күнү болот. Бул күнү мен сиздерге идея берейин. Күнүгө кечке кыргыз тилинде сүйлөгөнгө аракет кылып көрүңүздөр. Орус тилин, англис тилин аралаштырбай. And then we have 2 more worldwide popular events in autumn that happens, which is Halloween and Oktoberfest. Дагы да дүйнө жүзүндө боло турган таанымал нерселерден 31-октябрь күнү Halloween майрамдалат. Halloween бул күзгү майрам болуп калган. Элдер костюм кийип алып бири-бирлеринен вечеринкаларга барат, же таттууларды алышат. Бунун эч кандай артында эч кандай мааниси жок, жөн эле кызыктуу майрам. Ошон үчүн шаардан жана ашкабактар менен кооздолгон жерлерди көрүп калсаңыздар, анда Halloweenге даярданат деп койсоңуздар болот.
Хэллоуин негизи бизге америкалык культурадан келет. Анан кийинкиси октябрда майрамдалуучу Германиядагы Октоберфест деген бар. Октябрдык фестиваль. Бул жакта эме бирди кыргызча эмне деп койчу эле? Пивонун кыргызчасы бар эле го. Сыра, кечиресиздер. Ошо сыранын фестивали да. Ар түрдүү сыранын түрлөрүн алып келишет, аяктан даам татып кыдырып жүрөт. Ошондой фестиваль өтүлөт, Буларды эмне үчүн бияка жазып койгон? Hi, hello, who's speaking? Hello. Ким сүйлөп атат? Hi. It's me, Ali. You Oh, can see Ali, me? hello. Yeah, now I can see you. Yes, sorry. Yeah, because two questions, Yeah, sure. Let's go. two questions you skipped me, and then I'm so sorry. maybe you I'm don't so see sorry. me. Let's talk to you. Most probably yes, because we have a long list of students. Бизде азыр бир 20-22 студент отурат. Анан кээде кирип чыга беришет да. Анан кээде көргөн аттарымды сурап, көрбөй калгандарын сурабай калып атам. Okay, Ali, let's get to know you. Биз таанышалы биринчи, and then we can talk. Tell about yourself. It's Let's go. my first listen. Oh, I see. And then my name is Ali. I'm from a school. Very nice. I'm 24 years old. Oh, okay. We are the same age. Oh, it's cool. Yeah. And then that's all. I live in school. Yeah. I finished my college, and then I'm now living in a school and helping my parents. And then very nice. Okay. Well, Ali, your English is great. You're working in a school right now. Yeah, I'm work and live here with my parents. You work and live in a school. Very nice. Okay, that sounds amazing. You know, that's my dream to live in a school because I love school so much. I mean, I'm from Dallas, but I love school very, very much because there is a lake in school. There is a really nice nature. You can go to a lot of places like canyons and everything. And I love school so much. I actually envy you a little bit. Okay, Ali, your English sounds great. I'm listening so much. Where did you learn English? Thank you. I learned in high school. It's a school. Oh, high school. Yeah. Very After when I study in college, I go into classes, and I was teach 2 months. Oh, you were taught for 2 months. You went to special lessons for 2 months. Yeah, special for. And then I work in Turkey 6 months, and then I'm speaking English with guests, and then with Russian, Turkish languages. Very nice, good. So you had a lot of time to practice English as well, right? Oh, your English sounds great. Good job. Well, Ali, I'm very sorry that I skipped you, because I just didn't see you, and you did a very brave thing to turning on your microphone and starting to speak. Let's do like that. Every time. Now I know your name. Now I heard your voice. I'm gonna ask you again. So yeah, thank you. Good job. Thank you. All right. Yeah, well, nice to meet you. I hope you're going to join our lessons more. Сабактарга да катышасыз деп ойлойм. Негизи 2 жолу катышкан студенттерди жаттап калам мен дайыма. Автоматтык түрдө аттарын көрсөм кайталап турам да. Ошон үчүн 2 жолу катышыңыздар, сиздерди жаттап калган мен. Good, very nice. Let's go. So, we were talking about interesting events in autumn. Август көзүндөгү кызыктуу иш-чаралар жөнүндө сүйлөшүп атканбыз. Эми көз жөнүндө сүйлөп атканда керек сөздөрдү карап алалы. Мындай кылалы азыр. Ким мага бул жактан Адилет, келиңиз, сиз окуп бериңиз, сөздөрдү окуп, которуштарын бирге карап алалы. Эмне болгон сөздөр экен көз жөнүндө сүйлөгөндө жардам бере турган. Let's go. Harvest, түшүм. Crisp air, салкын аба. Pumpkin, ашкабак. Chilly, салкын. Falling leaves, түшүп жаткан жалбырак. Sweeter weather. Falling leaves, O менен окуйбуз. Fall, жыгуу деген. Falling leaves. Sweeter weather,
свитер кие турган аба ырайы. To turn yellow. Саргайуу. It is raining. Жаан жаап жатат. Rainy, жаандуу. Depressing. Маанай түшүрө турган. Азамат, жакшы. Адилет аябай жакшы окудуңуз, эң жакшы. Бул жерден 5-чи сөзгө кайра эме кылалы. 6-чы сөзгө кайра кайтып келели. Sweater weather деген бул негизи туруктуу сөз айткачтарынын бири англис тилинде. Мисалы, свитер кие турган аба ырай деп кыргыз тилинде сөзмө-сөз силерге түшүнүктүү болсун деп которуп койдук. Бирок sweater weather дегенде ушундай атайын көзгө аба ырайы болот го, мындай ысык эмес, музда аябай ысык жылуу эмес, футболкачан жүрө албайсың. Бирок курткачан жүргөнгө эрте болгон бир октябрдын башындагы аба ырайды прям ошону sweater weather деп коет да. Свитер кие турган аба ырай деп. Ошону колдонсоңуздар болот. Жалпы эле бул сөздөрдү ошол күз жөнүндө сүйлөшкөндө колдонобуз. Анын акыркысы depressing деген баягы депрессия деген сөз бар го. Ошондон келип чыккан. Башкача айтканда депрессия ушул сөздөн келип чыккан. Depressive деген маанайды түшүрө турган, апатия боло тургандай состоянияны айтабыз. Анан it's a depressing. Autumn is depressing. Мисалы, күз маанайды түшүрө турган мезгил. Бардыгы балчык. Мисалы, I personally don't like autumn. Мага мисалы күз аябай жакпайт. Жаан көп жайт, күн жок. Мен кыйналам аябай, мен жайды аябай жакшы көрөм. So, autumn, winter is very depressing for me. Ошентип баягы жактырбаган жыл мезгили жөнүндө сүйлөшүп атсаңыздар, колдонсок болот бул сөздөрдү. Адилетке рахмат. Анда кийинки сөздөрдүн тизмесин бир карап алалы. Бул жакта кийинкирээк деңгээлде оорураак сөздөр жайгашкан. Буларды дагы билип алсаңыздар ашыкча болбойт. Кеттик, мындай кылалы. Гүлсара сүйлөгөн мүмкүнчүлүк барбы? Сөздөрдү окуп, астындагы эмесин түшүндүрмөлөрүн ишин окуп көрөлү. Пайдалуу боло турган сөздөр булар. Гүлсара сүйлөгөн мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Окей, Гүлзара бош эмес окшойт. Анда кимден сурайлы биякта? Мырзайымдын микрофону жандырылып экен. Мырзайым, let's go. Кеттик, окуйбуз. Abundant by more, exciting in large quantities, plentiful. Existing in large quantities, plentiful deydi. Abundant. Breezy, шамалдуу. Characterized by a gentle wind, pleasant and refreshing. Азамат. Characterized, кын менен окуйбуз ба? Характер деген сөз дейт. Characterized by a gentle wind. Жаркыл, full of light, vivid, or shining, can also refer to cheerful colors. Жөн гана күндүн жарыгы эмес, мындай сары, кызыл, тазыл болгон өңдөргө дагы bright деп колдонсо болот, яркий дегендей. Next. Changing, өзгөрүүчү. Undergoing a change, not static, often refers to the transformations seen in nature during autumn. During autumn дейт. Undergoing a change дейт. Change, өзгөрүп аткан, күзгүсүн ар нерсе өзгөрөт, жалбырактар саргаят, кыш келгенге даярданат, талдардын баары эме лысый болуп, ошону айтат экенбиз. Бул сөздөрдү берки барактагы сөздөр менен кошо скриншот кылып алганга аракет кылыңыздар. Бул деген жөнөкөй жеңилирээк деңгээлдеги вокабуляр болсо, жөн эле сөз жана которулуш турат. Бул бир аз жогорураак деңгээлдерге үчүн, деңгээлди жогорулатам дегендер сөздөрдү момундай түшүндүрмөсү менен окуп башташ керек болот. Мындай жөн эле которулушун карап алган жеңил да, көбүрөөк түшүндүрмөлөрүн англис тилинде окуганда сөз байлыгы өскөнгө дагы да мүмкүнчүлүк алабыз. Кеттик, анда бир сыра карап алалы. Сөздөрдө abundant, breezy, bright, анан changing дейт. Күз жөнүндө сүйлөшүп атканда керек болот. Жакшы. Сабактын жазылмасы бул сабактан кийин YouTube'га дагы жүктөлөт, видео катары. Эгерде презентациядагы сөздөрдү жазып сактап калгым келет десеңиздер, эртең жүктөлгөндө видеону ачып алып, ошол жактан жазып алсаңыздар болот өзүңүздөргө. Жакшы. Азаматсыздар. Кеттик.
Бул жакта чакан кыска бизде маалымат бар. Why is it called autumn? Неге күздү ушинтип autumn деп атап койгон? Негизи көрсө, autumn is a feminine name of Latin origin, meaning fall or season of harvesting. Латин тилинен келген сөз экен бул. Мааниси күз же баягы түшүмдүн мезгили деген сөздү билдирген сөз экен autumn деген. Бул жакта фактыларда жазылган жаңы сөздөр дагы жазылуу. Feminine, Latin origin, meaning жана harvest деген сөздөр. Harvest деген бизге аябай тааныш болсо керек, себеби биз агрокультуралык өлкөбүз, көп нерсе эгилет, күзгүсүн дайыма элдер түшүм чогултуп аткан болот, Эми сабактын акыркы суроосу болсун, бул жактагы суроону ким бизге окуп берсин? Let's go. Let's listen to Jika. Let's go. Can you please read the question? What comes to your mind first when you think of autumn? Не дейт? Күз дегенде? Jika улантып бериңиз, сизден баштап жооп берип баштайбыз. Let's go. Okay, well, I guess Jika is busy. Анда могул суроодан баштайбыз. Албетте кыргызчасы күз дегенде биринчи оюбузга эмне келет дейт, Mind деген бул биздин оюбуз, акыл дегенди билдирет. First, биринчи, what деген эмне, when деген качан, Анан think of бир нерсени ойлонуу. Jika, let's go. First, leaves is yellow. Leaves are turning yellow. Жалбырактар саргайып. Trees turning yellow. And garden is cleaning. Garden cleaning. And canning vegetables. And canning vegetables. And school starts. Of course, school starts, right? Yes. Okay, especially if you have children. Балдарың бар болсо, күзгүсүн анда сразу ошол мектепке даярдык болот. Okay. Jika, good job. Мен бул жака жөн эле өзүмдүн варианттарымды даярдап койгом. This is what I think of when people start talking about autumn. Күз жөнүндө сүйлөшкөндө ушул нерселер ойума келет. Бизде Кыргызстанда тойлор көп, toys and weddings. Анан биз банка жаап баштайбыз кышкыга даярдык. Бишкекте жашап, банкалар желбесе деле базардан толтуруп нерсе сатып алып, we start canning vegetables. Can деген ошол банка деген түшүндүрөт, консерва, canning деген консервалоо, банкаларды жабуу деген түшүндүрөт. Cozy atmosphere, элдин баары мынтип жылуу кийинип, кофе ичип, китеп окуп, мындай романтика пайда болот. Анан garden house cleaning, garden дегенде бакча, огород деп которсок болот. Gardenде харвест чогултабыз, түшүм чогултуп, анан тазалап, өрттөп, жалбырактарды өрттөп, чыгып, кышкыга даярдана баштайбыз. Okay, now, this is my idea. Бул менин ойлорум. Окшоштук калса колдоно бериңиздер. Үстүндө могул жерде шаблон турат, ошону колдонуп жоопторду бере бересиздер. Же буга чейинки могул жакта көрсөтүлгөн сөздөрдү дагы скриншот кылып алып туруп, ушуларды колдонуп айтсаңыздар болот, When I first think of autumn, I think of chilly weather. Салкын аба ырайын ойлоном. Же rainy and chilly weather. Жаандуу жана салкын аба ырайын ойлоном, Анан when I think of autumn, I start feeling depressed. Мен депрессияга түшүп баштайм, күз келгенде деп, Ушундай. Let's go. Анда азыр бир-бирден аттарыңыздарды айтып сурай берейин, жооп берүүнү баштай бериңиздер, Well, I want to listen to. Well, let's go, Ali. Let's start from you this time. When I'm thinking of autumn, first thing that's coming to my mind, it's a birthday my mother. Wow, She's a born October 2nd. She was born on October 2nd. Yeah, and then second is cold weather, because I don't cold like weather. Cold. Yeah, I don't like cold. I'm a hot hot person. Okay, I'm a hot person. Oh, okay. Yeah, I like warm. I like hot, sunny. Very nice. Okay, good. Yeah. Of course, you live in Isuku. When it's cold, you cannot swim anymore. So Yeah. that's actually logical.
Very nice, Ali. Good job. So, you said that you are thinking of your mother's birthday. It's gonna come soon, right? Like in 2 weeks, Yeah. your mother's birthday. Have you prepared your present for your mom? I think now what I can buy for my mother for her birthday. Maybe I think she loves gold. And She loves gold. I don't know. Very nice present. She All women in loves. Kyrgyzstan loves gold. Even if she doesn't like, she's gonna go like, "Oh, my son got me ring. Look at this gold." Мактанат башкаларга. Ой, балам алып берди буну деп өз жактырып алса да. Okay. In other country, maybe women like diamonds. Yeah, but in Kyrgyzstan we like gold. Heavy and big gold. Yeah. Okay, that's very sweet. Of course, gold and standard flowers. Гүл алып барышыңыз керек. Бул дегенде стандарт да, и так ошондош керек. Yeah, maybe we can go to travel. I'm planning visit to Vietnam. Very nice. Vietnam tour with your mom. Yeah. Wow. Very nice. I visit before 2 countries, is Egypt and then Turkey with my mother. Turkey. Very nice. That's also for her birthday. I give Also for her. Okay. Yeah. You know, Ali, you raise standard for yourself, okay? Siz өзүңүз аябай высокий стандарт коюп алсыз да. Okay. Now you cannot go under this standard, you know? Very nice, very good. Impressive. Good job. Азаматсыз. Негизи ата энелерибизге көп жакшы нерселерди кылгыбыз келет, э? So you're doing an amazing job trying this. Сонун. Рахмат. Now let's talk to Saida. Мен негедир өзүмдү угуп атам, бирөөнүн жаңырып атат окшойт, but okay. Адилет микрофонун жандырып болуп ке. Адилет, let's go, let's listen to you. What do you think of when I think of autumn, first thing that comes to my mind is toys, of course. Of course, right? School. Cozy atmosphere. Cozy atmosphere, That's it? And harvest. And harvest, of course, harvest, yes, okay. That's it. Now, Adilet, I have another question. Have you gone to toy this season? Бул сезондо тойго бардыңызбы? No. No? But have you been invited? Чакырдыбы бирөө? Чакырып алдыңызбы? No. No? Oh, okay. Because toys starts when? October or November? Starts in October? I don't know. November. In my Instagram, I have many weddings. Every weekend, somebody is getting married. Мен Instagram'da элдерде сентябрдын башында эле башташкан болчу. Свадьбалар болуп атат. Okay. Now, this is a interesting question to everyone. Свадьбага барып келгендер барбы? Бар болсо, азыр жоопторуңуздарды берип атканда даярдап туруңуздар. Ооба, свадьбага бардым деп. I have been invited to one wedding already. Октябрдын 24-нде боло турган свадьбага чакырылдым. So I think everybody is gonna бул сабакта отургандардын баары же тойго барат, же алардын үйүндө той болот, же жок дегенде чакырылат тойго. 100% ишеним бар да ошого. Okay, Adlet. Thank you. Рахмат жоогуңузга. Now, let's listen to Мурзайым. Мурзайым, let's go. When I think of autumn, the thing that comes to my mind is cozy atmosphere. Okay, cozy atmosphere. Yes, you can drink coffee and you can read favorite books. And school starts. And shopping, you can shop for winter. Yeah, winter things. Yes, and falling leaves. Yes.
And falling leaves, right? Or trees turning yellow. Талдар, саргайган талдарды ойлонор дейсиз. Yes. Very nice, Murzaim. Good job, Azamatis. Let's listen to Azamat. Let's go. Azamat, so what do you think of, what comes to your mind when you think of autumn? Или вот эти маленькие детьми. Okay, Ali, I think you have to turn off your microphone because we can hear you. Sorry, I apologize. Oh, it's okay. It's fine. Now, I still can hear myself for some reason. Medina, let's go. Thank you. Just a second. Who was preparing for winter? Yellow leaves and celebrate my mother's birthday. Celebrate your mother's birthday. Yeah. Okay. When is your mother's birthday? 24 October. 24th of October. Very nice. Good. Azamatstar. Rahmat, Medina. Now you can turn off. Very nice. Now let's listen to Elnura. Elnura, let's go. Elnura, hello. Let's go. When I think of autumn, first thing that comes to my mind is toys. Toys, of course, right? Weddings, And canning vegetables. Canning vegetables. Have you been to toy, Elnura, yet? Тойга барып келип койдуңузбу? Yes. Very nice. What was the toy about? Was it a wedding? Was it a show toy? Wedding. Wedding. Okay, very nice. Did you like it? Жактыбы? Yes, I like it. Yeah. Okay, very nice. Thank you, Elnora. Good job. Now let's listen to Sharkul. Sharkul, let's go. When I think of autumn, first things that comes to my mind is weather, cool weather, and leaves change color, and toys, reading, school, a lot of, for example, a lot of things. Yes, a lot of things. For example, autumn in the time when the leaves change color, they change from green to red, orange, and brown, and the leaves for autumn of the trees. And also we go to children go to back to school in the autumn, and comes to my mind. Then children collect different types of leaves and make this dress. And that season of autumn is near when you start to see school buses on the street, on the road. Very nice. Good job. And we can start wear cool sweaters and jackets. Yes, you're right. Autumn is very stylish season. Yes, we go to work nature, but because it's so beautiful outside, and you can see in the autumn is harvest begin, and in the autumn farmers begin to harvest and their crops is something
that few grow in fields. Yeah. Fields, Yes, and in the autumn you can see a lot of apples. Yeah. A lot of apples. Yes. So that's all. Very nice. Yes, good job, Sharkul. Very informative. Good job. Азаматсыз. Very nice vocabulary. Жакшы сөздөрдү колдондуңуз эң сонун. Bunun баарын эми жазып дагы практикаласаңыз сонун болот. Very nice. Азаматсыз. Сонун. Okay. Now, who else do I have in here? Let's talk to Ali. Ali, okay. Ali, your mic is on. Ali, microphone good eкен. Guli. I think Guli is the last one we haven't talked yet. Guli, let's go. Guli, сүйлөгөн мүмкүнчүлүк барбы? Окей, сүйлөйлүк Guli менен Азамат калган экен бул жактан. Экөөңүздөрдөн сурадык, учурда үнүңүздөр чыкпай атат. Мүмкүн сүйлөөгө мүмкүнчүлүк жок. Кой туруңуз. Шермаматова дейт. Hello. Медина, жаңы эле кошулдуңузбу бизге? Hello. Medina, hi. Okay. One second. Medina, hello. Can you hear us? What is it? Okay. Medina, микрофонуңуз бир коюп, бир өчүп калып атат. Бизди угуп атасызбы? All right. Okay. It's fine. Let's go. Анда эгер бардык студенттер сүйлөп бүткөн болсо, анда сабакты аяктайбыз. Бул биздин акыркы сурообуз болчу. Thank you for your attention. Сабакка катышканыңыздарга рахмат. Сиздер менен кийинки шаршемби күнү жолугабыз. Кийинки шаршемби күнү болсо сулуулук темасында сүйлөшөбүз. Сиздер үчүн эмне сулуу, ким сулуу, сулуулук стандарттары деген темада. Сабакта жолугушканча, have a nice evening, have a nice week. See you on our next lesson. Bye.